Mayap ayabak kikatamungan po. Kaniting banala kapag masusyan, ing Kapiyestan ng Santo Niño, iabiatala po karing kikatamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan dari Godofredo Ibarra, Ronaldo and Eder and family, Wilma Hirao, Romeo Mercado and family, Alberto and Deyang Pangan, Alberto and Deng Pangan, Catholic Women's League, De Ramas family. Para king kebaitan dari Chu Sita Manansala, LV Sagisi, Alice Franco, Rose Gopez, Thelma Lintag, Dina Hunyo, Janet Masaho, Mirna Katap, Mila Bukad. Para king special intenciones dari Emeline Guevara Angeles, Rachel Ann Tolentino, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, Maricris Paldeng, Daryl Francis Sanchez, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, Leila Abiog, Evelyn Candelaria, pamilya ng Nida Urhico, Trina Diazon, Mary Manet Pineda, Joed at Karen Joy Dimitui, Catherine Paldeng, Rica D., pamilya ng Yolanda Ramos, Annie Razon, Rowena Evaristo. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Reverendo Padre Francis Dizon, Reverendo Padre Reynaldo de la Cruz, Reverendo Padre Israel Garcia, Merla Mangalos, Cherry Cacnio, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Olga Mangalos, Josephine Palafox, Demetrio Simon, Pio Cesario Pingul, Felipe Buwan Jr., Emmanuel Manny Buwan, Arnel Buwan, Camila Buwan, Jesus Navarro, Joel Redoblado, Justin May Ramos, Anwil Rafael Sampang, Baby Liam Samuel, at ding sablang kapatadtang masakit. At para king alanggang kapaynawan daring kapatadtamong mayangon na biye, di Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Pampilo Masangkay, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Marian Ocampo, Milagros Songlao Alfonso, Maria Pamintuan, Onofre Villanueva Sr., Lorenzo Diaz, Ricardo Encorazon Manyalak, Hener Ramos, Alegria Miranda, Esther Gangcuangco, Jocelyn Pabalan, Ricardo Salonga, at ding sablang kaladwaking purgatorio at detang alanang makaganakapa karela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong kiyakatamu laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan daring kapatadtamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatadtamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kiyakatamong eganaganang frontliners.
others will be brought to full participation in the celebration of the Eucharist. Keep me aware that by helping to celebrate your Paschal mystery, I am helping to bring your redemption to the world and the world to you in return. Amen. Thank you, Father, and Son, and Holy Spirit. Thank you, Thaddeus. Yes. Asan? Ito na masyado bubulot niya. Paano ito? Katrina. Dominta. Sabi. Santo Niño, Dios Jesucristo. Santo Niño, Dios Picapatán. Santo Niño, puricarino. Anak ni Panginoon, mugesa. Jesus, meging kaulia. Medallions meragulya, tinggallah may alam niya. Ang San Jose at Virgen Maria, eging kalulugudya. Parating Diyos sa ating taon, ulitin niyang kayanapan, karapat-dapat tapusan. Santo Niño, Iyong Jesucristo. Santo Niño, Diyos Picapatán. Santo Niño, ipuri kamino. Anak ning ipakikaiwanis, mukesa. Jesus, meging kaulia. Medallions meragulya, tinggallah may
Andeng meto nga pamilya ng Diyos, may tipon-tipon tamungan, king lagi ng iba, ang puning anak ang puning banalay Espiritu, Amen. inginu manatili yake kayo. At kay kaante mo rin. Kapatad, kimit mong kapakumbaban, ganakantalang ini, tingkay katamong kakulangan, at aduan tamo king ginu, ing kayang kapatawaran, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Ginong Jesus, kaluguran mo la ring anak kamalati, at pepain tulutan mong lumapit kay ka, Gino pakalulo. Gino pakalulu. Ginong Jesus, kinaul mo ring anak amalati, at binye mo karela ingkay kang bendisyon. Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, tiro mo ring kay kang alagad mabiyasa, karing anak amalati, nung makananong milog king kayaryaning Diyos. Gino pakalulo. Gino pakalulu. In Diyos, sa mayupayang tutu pakaluluan na katamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O iba mga tsubanwa, akilala miyasan ang kabubugtungan mong anak bilang Diyos, agyaman king kababaning kayang mga tao, at asamban miya anting mayupaya aming Gino, agyaman king kainana ning kayang kayanakan. Ato kayan miyasan na kambering tapat a puso, sopan mo kaming salubong king kayariana busal me, king aligagana ning metong iyanak at tanggapan misana, ing kayablasan na mi pangako karing mapakumbaba. Itingan buhaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isaías. Menakit lang sulong maragul ding taong linakad king dalumdum. Menoknangan la king karinan ama dalumdum. Dapot ngeni ing sala sa slagya karelangan. Maragulatula ing binyemu karela o Gino. Meging maligaya labye king uli mo. Matulala king mayap adepat mo karela, antimo ing tulada ring tao, neng titipunan da ing pupulda. O neng pirarakayan da, ing pibandyan ayasamsamda. Uling ing paud kimbatal da, kaya kayang leko, at pati na ing tambayok karing karelang pago. Ika o Gino, ing sinambot king bansa, amen alipusta, at migsamantala karingkekang memalen. Simbot mula antimo ing pamanyambot mo, karing sundalos ning Midian, kanitang milabas sa panahon. Ding botas daring sazagupang kawal, at ing uniformirang megas ng daya, ingapi yang tungampus karela. Uling mi bayit siya ng anak para kaya katamo. Ing meto nga anak alalaki, miyabiya kaya katamo. At ya ing maging pamuntok tamo. Mayaw siyang makapagmulalang talausok. Mayupayang Diyos, alanganggang igpa, prinsipe ning kapayapan. Ing makamal ng upaya, manatiling daragul. King kayariana, manatiling kapayapan. Manibalaya bilang kalili ng Aring David at manalumpakan ing upayana. King mayap at matulid, manibat ngeni at angga king kapilan paman. Itingan, daptana ning Ginong mayupaya. Ing amano ning Gino. Salamat king Diyos. Ing dalita pong pakibat, karing sablang sikote ning yato, ikitda ing magligtas ng upaya ning Diyos. Ulitan tayo po. Karing sablang sikote ning yato, ikitda ing magligtas ng upaya ning Diyos. Dalitanan niyang bayong daliting Gino, uli ning makapagmulala ng depatan, king sarili ng kayupayan at kabanalan, ing tagumpe kayang kimtan. Karing sablang sikote ning yato, ikitda ing magligtas ng upaya ning Diyos. Pisyag ning Gino, ing kayang tagumpe, ing kayang pamagligtas karing bansa, pepakilala ng tune, ing pengako naking balen ning Israel, nakelingwan, karela, mitmuyang lugod, ampon katapatan. Karing sablang sikote ning yato, ikitda ing magligtas ng upaya ning Diyos. Ing tagumpay ing Diyos, ikita ring sablang tao ing yato. Dalit ka king Gino, uling masaya ka o meto yato. Puryan ye kambening dalit, at kulisak ning tula. Karing sablang sikote ning yato, ikitda ing magligtas ng upaya ning Diyos. Midalit kayong kapurian king Gino, manigtigan kayong lira, tiyupan nyo ring trumpeta at tambuli, at kulisak kayong mitmong tula,
king Ginu at ari tamo. Karing sablang sikote ning yato, ikit daing magligtas ng upaya ning Diyos. Pamamasang iba't, king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Pasalamat tamo king Diyos at ibana ning ginutamong Hesu Kristo. Uling pigkaluba na katang kanwanan ay iba't king banwa. Pauli na niti kaya katamong pangayagom kang Kristo. At uli niting pangayagom tamo kang Kristo, pinili na nakatamo, bayo ya pamela lang ing meto ketawan. Ban maging banal tamo, at alang kapintasan arapana. Uli na ning lugod ning Diyos, telagana na ing maging anak nakatamo, king kapamilatan ng Hesu Kristo. Iti yang parasan at kaburian. Purian tayo, uli ning maragul ng ganakake katamo, king kapamilataning kayang pakamalan ay anak. Uli na niti, manibat kanitang abalitan ko, ing tungkol king kayong kapanaligan king Ginong Jesus, at ing kayong lugod karing sablang banal, ala nang patugot ing kanakong pamipasalamat king Diyos para kayo. Yayabera kayo king kanakong pamanalangin, at adwan ko king Diyos ning ginutamong Hesu Kristo, ing marangalayib pa, king ipagkalubnesa kayo, ing espiritong babye kabyasnan kayo, at pakilala king Diyos, banlubos yang abalo. Ipanalangin ko, king aslaga na lasada ning Diyos, din kayong kayisipan, ban abaluyo, ing kapanayan, kayong kayawos, nung anti karakal at degulan, ing pengako ng ibye karing banal. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Talakad tapungin, di ba ang parangalan ng Maya Pabalita? Tamangan po. At i Jesus, sinulong niya king belwan at grasya at edad. At iko keni, bantupad king kaburyaning ipa. Nung makanano na akong tinubod, makanyanda kayo namang tutuburan. Ing Ginoo manatili kayo, At kaya kaanti mo rin. pamamasa king Maya Pabalita, agpanggang San Marcos. Ligaya kaya ka o Ginoo. Ding mapila na tao, lalapit dala kang Jesus, ding anak da, manalagi tumpak karela, ringgamat na. Unang pengamuanan dala, ring alagad ding magdala.
Inya nga pansina ng Jesus iti, mimuayat sinabi na karela. Paboren nyo lang lumapit ka na ako ring anak. Eyo la babawalan. Uling para ka ring antikareti yung kayarihanan ng Diyos. Tandaanan nyo, ing nino mga tatanggap king pamagari ng Diyos, kalupa ning pamananggap na ning anak kamalati, milub ka rin. At kinawal na la ring anak amalati, timpak na la ringgamat na kimbalang metong karela, at benendisyonan na la. Pakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ning kagatang galigdasan. Kapurian keka o Kristo. Kapiyestan na po ngayon Domingo ning Santo Niño. Fiesta da ringanak ngayon Domingo. Kafiestan da ring kayanakan. Fiesta da ring malati. Fiesta da ngayon ringawsan tamong simpli. Kaya't bigyan po natin ngayon ng pansin ang pagkaninyo ni Jesus, ang pagka-Santo Niño ng Diyos upang lalo nating maintindihan itong ating okasyon, itong ating selebrasyon. Ngakupin po kay kayo, ninyuya ing Gino. Ninyuya ing Diyos. King malagwang pa mga mano, ing Gino ing Diyos tutwa. Anak kiya. At kapilan man apatwa. Ingkutang bakit? O tanakhi nga pong Gino, o bateya tutwa ing Diyos, o kapilan man tumwa ing Diyos. May kadakal tamo po ay si pamiyayaliwang kasasangkanan, rason o dahilan, kung bakit nga pong Gino tutwa. At metong karingaisip ko, ilapin po rete, mumuna, tutuway nga pong Gino. Bakit? Kasi alayang utang. Iya kasi ing papawutang. Potang ikang tao, mautang ka, tumuwa kay tsura. Agad-agad ito. Alayang loan, alayang utang, iya kasi ing papawutang. Tumuwa pinaman. Kaduang sangkan, kaduang dahilan, kaduang rason kung bakit tutuwa ing Diyos. Bakit? Tutuwa ing Diyos, tutuwa ing Gino, uling alayang boss. Budi nang sabihan, alang manaranta kaya. Kasi kamatas siya. Katlong kasasangkanan, nung bakit tutuwa ing apong Gino, tutuwa ing Diyos, bakit? Kasi po alayang asawa. Alayang pakyutusan na katuwangan o bayoman. Sasabihan da, ikang talasawa. Neng kay kanu, ding ko kontra king pamiyabe yung miyasawa, alang aliwa, no na ring ing katuwangan mo. O kaya neng kay mismo, pelalong ding bayo mo. Well, ito'y mga pawang hula lamang base sa sarili ko pong opinyon, espekulasyon lamang. Kasi kung ating titingnan ng ating banal na kasulatan, wala naman ni isa sa mga sinabi ko sa inyo ang dahilan. Na deti po, kasasangkanan na dahilan la, inyapin tutoy nga pong ginuali. Pero, dapot, atin tapong akit metong adahilan sangkan nung bakit tutoy ang Diyos. Atin tamong akit king kekatamong ebanghelyo ngayon Domingo kaniting kapiesta na ning Santo Niño kung bakit Jesus ninyuya, Santo Niñuya. Nanoya po iti? Iti yapin po ing king lupa da ringanak. Akit me ing lupa na ning Santo Niño. King lupa da ring anak ang mga lati, akit me ing lupa na ing itsura na ning Santo Niño, ning Niño Jesus eware. At nepo king kalalam at makabaldugan niya nga manong simbitlana. O pisyag na ning Ginong Jesus karing alagad na king mipa sa ebanghelyo. Nga nang may nga mano ning Gino uling binawal na la. Reting matuwa. Lalapit dala kaya ring anak
Pero rin kayang alagad, binawal dala. Anong sinabi ng Jesus karela? Nga na, yula babawalan ding anak. Uling para karikong karetiya, ing kayarianan ng Diyos. Paborenyo lang lumapit ka na, kuring anak, nga na ning Ginoo. Paborenyo lang lumapit ka na ako, yula babawalan, uling para karing antikaretiya, ing kayarianan ng Diyos. Nga na, let the children come to me, do not prevent them. For the kingdom of God belongs to such as this. Nga na ning Ginoo. Anti na mawaring sasabyan ning Ginoong Jesus king kaurasan na ito, karing disipulos na, karing alagad na nga na mawari, dinganak nung eyo la tanggapan, nung dinganak nung eyo la piyalimbawanan, dinganak nung eyo la tularan, kayo miras king kanakong kayarian, nga na mawari nito, o ting kayang kabaldugan. Bayo po yung sabla, napunasa kay katamo ni nga pong Ginoo, nakapagnasan kay katamo ni nga pong Ginoo, na mag-isip anak tamo, aliwa po yung amanuan ko ita. Po, aliwa po yung kabalduga na ito. Nanasa kay ka ng Diyos na mag-isip anak ka, ali. What the Lord wants us to do is for us to imitate children. We must have that childlike attitude, childlike trait, childlike characteristics, like the little ones, nga na mawari. Pagana po, iting Kapiyestan na po ng Santo Niño, dakal karing Pilipino, iti karelayang debosyon. Ale, kapilan pa mo po kabang mag-drive ko, dimdam kaya po yan pong Montoris, King Bright FM, King 91.9, bandang lunchtime ito. At pisabyan depin po, ing ugali na, ning metong yanak, ning Santo Niño, ning Niño Jesus. Ngarang mi pagkwento riya pong mo, nang po yung kayabe na, King radyo, king kaya katang mga archdiocese, nga na, iti kano mo meto nga debosyon. Karin po kano nga liwang kaya, lahi, king aliwang bansa, din kanong Santo Niño, datsula mo po kano karing pisambanda. Pero kaya katamo pinaman pong Pilipino, ang giyang no karing kang muntang bale, manakit kang Santo Niño, ale, pelalong karing tindahan, pelalong karing sakenman, nang kayakit me, iting Santo Ninyong kanakong amanuan. Kukwento napin po nga pong mon, kaya po kanong meto nga saken yata, at yung larawan na ning Santo Niño, kay ba't kano, ting kanong kalendaryo na kano ning meto nga babae, pasintabi po, kaniting amanuan ko, kaniting sabyan ko, bibahat, baby, kaning letrato na, nitang babae. Ikaw yung matway, baloy tay kami nga anak, balong yayta. Inga na ako nga man nun. Iti kanong Kapiyestan na ning Santo Niño, yamo po kanong meto nga debosyon. Nung iti metong yamo naman po kanong imitasyon. Tutoy ito. Kasanti nga yamano, it is not just only a devotion, it is not just a devotion, it is also an imitation. Jesus is willing us or inviting all of us to imitate the children and be like them. Ing nasa na ni nga pong Ginoo kay katamo, ing kapag nasa na ning Diyos, king balang may katong kay katamo, yapin ing makiwangis tamo, makilupa tamo, bibyebye tamong anting kalupa daring anak. May kapanugaling anak, may kapusong anting kalupa na ning metong ayanak nga namawari nito, ing kutang makanano. Nanuwaring masampat, nanuwaring manayon masanting apanugali na ning metong ayanak na pwede tamong tularan, na pwede tamong pialimbawanan, itamong atyo nakingidad pinaman. Like a child, what does that mean? What characteristics does a child have that Jesus liked and valued so much? And He wanted us to imitate. At lula pong bagay, ring payabot na kay katamo ng Ebanghelyo, kaniting Domingo, kaniting Kapiyestan na ng Santo Niño, mumunang pwede tamong pialimbawanan, tularan karing anak, yapin po kano yung karelang sinseridad at katapatan. The sincerity and honesty of a child. Tutuyapin naman po ito. A child is not plastic. Etamo kalupa, itamong matwana, atin tamong ugaling pagka-plastic. Inganak, sasabihan mo nung naning balo na. Inganak, sabyan at sabyana mo nung naningikit na, nung naning dimdam na. A child tells the truth. He tells what he sees, what he hears. Itamo po nga tiyo na kingidad, itamo pong matuana, nung nano pinaman po yung tiro mo kinganak, bisa katali yung pamintuana. Po,
Kasi yung dimdam na keka, yung gawa na, yung pakyapusa na, yung tanda na. Bakit? Kasi bata pa lang yan, alaya pang kamuang-muang. Nabengi po king Santa Misa tamo, king anticipated Mass. Akwento ke po, ining meto nga yanak. Paruminggo na po, inang may masyal ko po, king Pulo, king dati kong parokya, king De La Paz, king Pao, ne po, kinumbirada ako, reting may asawa, kakaluguran la, malapit la ka na ako. Kay ba't kung mig-dinner, may papagkwentuhan kami. May punta po yung kwentuhan, may king meto nga yanak, edad 5 to 6 years old yung anak, lalaki ya. Kilala kayo ning anak, biboy ya. King Barrio de la Paz, king dati kong parokya. Misan ka no rin kayang pengari, may pagkwento la, may pagsalita la. Siyempre, yung anak makiramdam ya. Bali po ining tatang naniting anak, 5 to 6 years old, atin niya pong kapatad. Itang kapatad na atin niyang anak, abingot. 10 months old ya. Itang anak, nung eko magkamali. Nepo, so may kapatad la. Nepo, ining tatang na kapatad ne. Ining babaeng ating anak, amalati, may pagkwentuhan la ka, nuring may asawa. Iting anak, 5 to 6 years old, at suya, makiramdam ya, nga nakanuning misis na ing imana, niting anak, itang anak na ning kapatad mo, yan, man malago, maputiya mo. Nga na, itang anak na ning kapatad mo, man malago, maputiya mo. Pero nung maputi, lalo yung matsura, nga na yata ka no. Siyempre, damdamanan ng anak, sabihan da ka rin kan tita ko, sinabi mo yung baby na, malago, maputiya mo. Bala mo, compound la mo po, ka rin, bisiping lambal Mintayay ng anak to 5 to 6 years old. Tita, sabi na pong mama ko, ing anak mo kaning baby mo, ya ka no malago, maputiya mo po. Ing anak, sabihan at sabihana, nung nano mo, ing dimdam na. Nung nano mo, ing ikit na. Ako po yung kakaluguran ko. Then kahit po tang mamasyal ko karela, waling atin niyang anak. Anak la, yung metong 12, yung metong 7. Inyang 5, 6, ya mo naman iting anak ng bunso. Then kahit kasi po tang muntak karela, mamasyal ko kimbalera, pagdala ko ang candy, chocolates, dating anak. Po ito palang mga dila, ing tuturo da reting pengari na kaya, ining kakaluguran ko po yung misis na, ing house da, king Diyos, king apong Ginoo, papagad. Basta nung nalong kailangan mo, biyen ang papagad nga na. Di nang ke, iting anak. Ning kahit di nang candy, chocolates. Bali po ang ganyan ni pituneng banwa, idading anak, magwaluneng banwa. Ingaws na po ka na ako, papagad. Papagad. Ingaws, kasi mami ko. Nung nalong aduan mo kang Jesus, kang papagad, biyen na. Ang ganyan ni anak, ingaws na ka na ako, papagad. Ingaws ko rin kaya papagad. Pag anak ka po, mumunang pwede tamang tularan, pakyapusan ka rin anak, yapin po yung karelang senseridad. Itang katutuan na atsu ka rin pusura. Itang katapatan na atsu, king pilubluban da. A child tells the truth. A child tells what he sees, what he hears. The sincerity and honesty of a child. Kadwang pwede tapong tularan, pakyapusan ka rin anak, yapin po itang kasimplian da. Yapin po itang kababanda. The simplicity and humility of a child. Napuugali ning anak na maglibu-libutad diya. Pero namo, nung itamong matwa, ilibutad tayong anak. Napuugali ning anak na magmahatas siya, na magmayabang iya. Kangakupin kayo nandin, alaya pang kamuang-muang yan. Simple mo, ing sabla, king anak. Ordinaryo mo, ing sabla, ingega na ganak king anak. A child does not wish to push himself to the limelight, but would rather fade in the background. Inganak, ngakupin kayo dinan miyang candy yan, dinan miyang chocolate yan, dalami mo Jollibee yan, susukdul na banwa, ing tulanan yan. Pero itamong atyo nakingidad, itamong matwa na, atinta na, kontento tamo, alita mo. Atintahan na, masayata mo, alita mo, pantun at pantunan tapa. Inyapin, kadwa ng paganak ka, niting kapag masusyan, kaya katamo yapin yung tularan talaring anak, king karelang kababan, king karelang kasimplian. At katatawlian po, na pwede tamong tularan, pakyapusan ka ring anak, yapin po, itang karelang pamagtiwala. Itang magdependila kay katamong matwana. Nepo, inganak magdependiya mo, king pengari na. Inganak, dedependiya mo, kaya katamong atsuna, king edad na.
Ing anak, ing panwala na, itang taong magmalasakit kaya, itang taong lulugod kaya, itang taong manyese kaya, itang taong maningat kaya. O tayo po pansinan, panatagya luping anak, putang at syuka, ikang matuana, ikang apuna. Pero putang ing anak, bigla na nga pansinan, alaka king siping na, nanggawa na, gumagaya. Pantun at pantunana ka, ikang matuana. Bakit? Kasi magtiwalaya ka. Kasi paniwala na ka. Kasi magdependiya ka. Palagaya, lubing anak, safe ya. Panamdaman ng anak, putang makakalawat ya, makatay ya kang matuana. Inyakaniti pong Kapiyestan na ng Santo Niño, iti po, ing tuturunan ng Ebanghelyo, niting kapag masusyan, king balang metong kaya katamo, lalong-lalo na, kaya katamong ating ugaling matwa. Lalong-lalo na kaya katamong atso na kingidad na, lalong-lalo na kaya katamong mga tuwana. Tularan tala, pakyapusan tala ring anak, mumunandili, king sensiridad da, king katapatan da, king kababan at kasimplyan da, at king pamagtiwala da, karing mas matas karela. Nung iti po, yung pakyapusan tamo, yung tutularan tamo, yung pilimbawanan tamo, maging karapat dapat tamo po, king harapana ni nga pong Ginoo. Talagad kangan pa. Sasalpantaya ko. Ing Diyos, igpang mayupayang tutu, linalangking banwat iyato, at kang Yeso Kristo ng anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagliking upaya ng banal na Espiritu, mibait kan Santa Mariang Birhen, dinasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipay ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepay ta siya banwa makalukulok, wala ning Diyos, igpang mayupayang tutu. Iba't ka rin, magbalik yan naman keti, ban mo kong karing mabiyan pong mga mate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapataw daring kasalanan, king pangasobrang meding mete, at king bialananga. Amen. Pakamalan kong kagaluguran, manalangin tamong eni, king ginutamong Yeso Kristo, ang maging metong yanak, daring tao, ban agawa na katamong anak na ningibba. Karing balang kayo doon, ngayongan pong maniga po, Ginoo, paboren mong lumapit ka, ringanak, ulitan niya po. Ginoo, paboren mong lumapit kaya ka ring anak. Ban mi ka masanting, apa mi kaintindi, pila tanding pengari, at ding karelang anak. Banding pengari, itururong makibat para karing karelang sarili, ding karelang anak. At banding anak, balik dan dong mit mong kapasalamatan, ding karelang pengari. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, paboren mong lumapit ka, ringanak. Banding emi pagkalaman anak, manaligla king paintungol, at manakit tula king be, at bang maging mabungala karing aliwang paralan. Banding ke batingan anak, mi pamatulan la, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, paboren mong lumapit ka, ringanak. Banding bisang mi kaanak o iagyong paragulan di nga tsukarela, so paano ning komunidad Kristiyana, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, paboren mong lumapit ka, ringanak. Banding anak, dagulaking kapanatagan at kalingapan, bandago lang mitnung lugod, king kapayapan, ating masabal, king sablang malati, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, paboren mong lumapit ka, ringanak. Ban maging kalupatala ring anak, abalutang kailyan ing katang sariling importansya, at maging makabuklat taking Diyos at karing kalupatang tao, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, paboren mong lumapit ka, ringanak. Ban miya tamong malapit king Diyos, anting karake king pangalibak ng Kristo, at talapagman king ligaya, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, paboren mong lumapit ka, ringanak. Iabetala mo naman po, karing kay katamong panalangin, teting makatuking kayaduanan. Para po king kapasalamatan, dari Godofredo Ibarra, Ronaldo at Eder, Nikdaw, kambering karelang familia, di Wilma Hirao, Romeo Mercado at ding karelang familia, di Alberto at deng Pangan, ding CWL or Catholic Women's League,
at ding familia de Ramas, para king kaibaytan dari Chusita Manansala, LV Sagisi, Alice Franco, Rose Gopez, El Malintag, Dina Junio, Janet Masaho, Mirna Katap, at Mila Bukad. At para king special intenciones dari Emeline Guevara Angeles, Rachel Antolentino, Maribel Mandela, familia ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, Marie Cris Paldeng, Daryl Francis Sanchez, familia ng Derek at Flor Sanchez, Leila Abiog, Evelyn Candelaria, familia ng Nida Urquico, Trina Yazon, Mary Manette Pineda, Joed at Karen Joy Dimitui, Catherine Paldeng, Rica D, familia ng Yolanda Ramos, Ani Razon, at Rowena Everisto. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Reverendo Padre Francis Dizon, Reverendo Padre Reynaldo de la Cruz, Reverendo Padre Israel Garcia, Merla Mangalus, Cherry Cacnyo, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Olga Mangalus, Josephine Palafox, Demetrio Simon, Pio Cesario Pingol, Felipe Buan Jr., Emmanuel Buan, Arnel Buan, Camila Buan, Jesus Navarro, Joel Redoblado, Justin May Ramos, Anwil Rafael Sampang, Baby Liam Samuel, at ding sablang kapatadtang masakit. At para king alananggang kapainawan daring kapatadtamong mayang unabye, lalong-lalo na di Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Senior, Celerina, Pamphilo Masangkay, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Mariano Campo, Milagros Sunglao Alfonso, Maria Pamintuan, Onofre Villanueva Senior, Lorenzo Diaz, Ricardo at Corazon Manyalak, Hener Ramos, Alegria Miranda, Esther Gangkwangko, Jocelyn Pabalan, Ricardo Salonga, ading sablang kaladwaking purgatorio, at detang alanang makaganaka pakarela, at makanyan mo naman, para king kaligtasan na puning balang metong kay katamu, laban king pandemyang COVID-19, para king malagwang kapaldananda, ring kapatad tamong may apektuan kaniting coronavirus, para mo naman king kapayapanda, ring kaladwada ring kapatad tamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan da, ring kay katamong ganaganang frontliners, panalangin tala king Ginoo. Ginoo, paboren mong lumapit kaya ka ring anak. Ngayon niya doon tamo po yung sarili tang kapagnasan. Ginoong Jesucristo, pakiramdaman mo yung panalangin daring kalulo at ding mga lati, ulingi kayong ginumi, ngenit manggaman king alang-angga. Amen. Ainin keke
Talakadap. Manalangin kayo kapatid, baning kayo katamong daon, matanggap ya, arapan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sanang ginuiting daon, karinggamat mo, kingi kapuri at kaligaya ng kayang lagyo, kaya kataong kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, sa ibami, kambering masayang puso at mabiye kasalbantayanan, pagmasusyan mila, ngeniring misteryo ning kayanaka na ning kaya kang anak, ameging metong kaya kami. King kapamilatan na niting sakripisyong darawon me, ay biye misaning karampatan na pamanyamba at ganap papamakikasundo keka. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ing ginuman natili yake kayo, At kaya kaante mo rin, iyat na yoring puso yo, makayat na no, king ginu. pasalamatan dayeng ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan dagang barati at numan karino iba, Diyos kingalangang gatlubos mayupaya kapamilatan ng Yesukristong ginume. Kingaldong iti kakatman mong tularing pusumi nga nga kikilalami king Kristo, ing pangapahayag ning lugod mo. Alang matang menakit king kayang ligaya bilang Diyos me, dapat nga ni mayayakit siya anting metong kaya kami. E Kristo yung anak mo bayo pa yung sablang panahon, dapat nga ni mi bayit yaking panahon. Di natangya ba niyang ating sablang bagay king kayang sarili, banibalik king pamisan metong king kabilugan na lelangan, at tayra ning ketawan, iba't pa king pangawali na king kekang kayarian. Kulinita kang bering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit minggay kang ligaya. Layon makyabe kami kingalangtok ng dang pamamye kapurian keka at ngamingang kakanta. Tunay kapin banaloy ibay, kay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing papanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, ban para kay kami malyarilang katawan at daya, ning ginuming Jesucristo. Bayo yami daon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinuha ning tinape, at pe pasalamat ya keka. Pira sune at binyene karingging disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at kananya. Itiing kanakong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat kay ka.
at binining kalis karinggaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at minum ko kanite. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Amibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Ban kita may patawaran na rin kasalanan dapta niya iti bilang kabigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. Inyang ini gaganakan mi o iba yung kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo. Darawon miya keka iting tinape ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka. Ing pepalyarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming bagamwa mo, kingi kaming ansanang mi sulusulo, king katawan at dayang Kristo tipu na kaming anting metong ning banali espiritu. Ganakan me o iba, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu ban may ganap yaking lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, i Pasiano ing kay kaming Obispo Emerito at ding sablang bari. Kanakan mula naman ding anak mong dinorma at hener ay naus mong meko na kitiking yatu. Antining king binyag metela kambe ng Kristo. Mirakayanan la naman sana king kayang pangasubling mebye. Ganagan mula naman ding kabadad ming pepay nawan at manenayang subling niya, at ding sablang meyangu na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya benang Maria, ing Birhen, indo ning Diyos, kambe ng San Jose, kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostola ding sablang santo, Isan Judas Tadeo akay kaming patulunan at inupad king malmong kaburian king keka baneng panahon. Puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan na kambenat kaya ibang mayupayang tutu kagumning banal ay espiritu pupurian dakat parangalan manggaman tingalan hanggang. Amen, 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 amen. Gani po, hindi mo nga nagnanginambuning kay katamong malugod agino, maus tamong inikaya karing amanong tiro na kay katamo.
Ikabos mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me. Ban king kasupan ing kang bakalulo, parati king mi ikabos king kasalanan, at miligtas king sablang galigaligan. Kabang manenaya kami, kambe ning maligayang kapanaligan king panyatang ng Hesu Kristong kay kaming talapangapos. Uling kaya kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Hesu Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Amos, sana babalikdan din kay kaming kasalanan, no nilawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me ang buwan bilugan ag pangking kaburian mo, ikang mabibye at magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya kaante mo rin. Ipakita po ngening may kakame itong tamo, king kapaypan po kay kayong ang sabla. Niyo, ingay katamong Kristo, ingay katamong ninyo Jesus, yung kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yato, nuan laring mayaws king dulang ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap keka, dapat ikasme nga mano mo, kumahayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. O Diyos, ay bami, kaniting Eukaristiya, pinawi mo, ing danop me. Kambening anak mong mibait, king Birhen Maria. Paramit misa ng pagdulapan, ing kay kang kaburian, sumulong king edad, Kapiyestan at grasya, at ating kamalayan, king kalugod-lugod kami kay ka. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Lukluk tamo po sa huli para karing announcements. Our celebration of the Feast of Santo Niño continues in all our Sunday Masses today. Children will be blessed and gifted with sweets and candies toward the end of each Mass. The Parish of St. Jude Thaddeus is in for a big red letter day on the 31st of January, not only because this is a Sunday, but more so because we are turning 30 on this day. Yes, it is the 30th founding anniversary of our parish. Despite the present health crisis, our parish has prepared a good lineup of activities for a more meaningful and festive celebration of our anniversary. Anchored on the theme, Parokya ng San Judas Tadeo at Luneng Pulong Banwa, Pupupul, Susulong, Keng Grasya, Libutad ning Pandemya. We have the following on January 22, Friday, Virtual Parish Youth Night. January 23, Saturday, Outreach Program, Gift Giving. January 24, Sunday, at 6 p.m., we will have also the motorcade after the 9:30 a.m. Mass. And at 6 p.m., we have the Taize Prayer Vigil. January 25 to January 29, Kinario or 5-day Mass Novena at 6:30 in the evening, to be presided by invited priests. January 25, Monday, we have Healing Mass. January 27, Wednesday, Plantito and Plantita Day. January 29, Friday, Virtual Concert. January 31, Sunday, Motorcade Procession of the Holy Image of St. Jude Thaddeus. Further details of these activities, including invited Mass celebrants, sponsors, among others, will be announced in our Masses and in the printed schedule of activities. Heads or coordinators of mandated organizations are enjoined to cascade the activities and responsibilities to their corresponding members. Let us join hands in making our 30th founding anniversary one for the books. Thank you. Siklod tapong ini para king Horacio Emperor. Manalangin tamo. O Diyos, sa ipami, lalapit kami kay kakaniting masipit o pamangailangan me. Adon me kay kayong kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na't may kamate na karing dakal at tao. Ipanalangin mi ngantabayanan mo la ring taong mi tutukan maninton panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mo la ring sablang doktor, narsis at dang sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuy la karing masakit kambening belwan at masabal. Ipanalangin mi la retang miyawan na kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang mayangong nabiya. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami pakaraking kakayap daring sabla, at ban makasahop kami karetang at su king pamangailangan. Ipaniga pumike ka. Ing patuknangan mo na saning pangakalat na niting virus,
ating pangakabos mi karing takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo, ng anak mo, ang mabibye ampon magari kambe mo, king kameto nga ning banali Espiritu, Diyos manggaman king alang-angga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na hindu ning Diyos. Amos sana pisawiling aklismike kaking kakulangan me. Ngunay bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluwan mo kami. Talakad tapo. Agkatan ko po, nung atin po nga nakasisimpangin ni namunta kaya ni kingarapan at aduan tamo, ing bendisyuna ni nga pong Ginoo. Pengari po, pakiyantabayanan di nga anak yo. E po, kabang lalapit la po, reting kay katamong kayanakan, ipapalo kong pasibayo, king kay katamong nobenaryo, para king anibersaryo, itang 5 aldo po, invited priest la po, ding aliwang meging Parish priest, kaya ni kay katamong parokya, ampong sinaup apari, di among Ryan Sumang, Monsignor Eugene Reyes, Father Dines Pineda, Father Ronnie Cao, at Father Deo Galang, din pong magmisa. King kay katamong nobenaryo para king anibersaryo. Dakal pong salamat. Inginu manadili kay kayo, At kaya ka antimo. manalangin tamo. Ginu padalanan me ing balang metong king kayanakan. King kayanakan at suya ing pangako ning ganap apanga tao. Inyang biriyan meng maging tao ing anak mong pakamalan, pe padalanan niya naman king kayanakan. At inyang may gumpisa na yung kayang misyon, pe palapitan o ring anak at benendisyon na nala. Kaniting kaurasan o ginuha duwan mikeka, ing bendisyonan mo ngan sana at pabanalan deting anak. Antabayanan mo sana ing panyulong daking pamikakatawan at king ketuan. King sahop da ring karelang pengari at ning kekang balayan, akwara sanang apalabungan deting anak at apapamungan, na ano pamanggelingan ning pamisip, pilubluban at katawan ing ipagkalub mo karela. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banalay Espiritu. Antiboy sa dyan, gay, bating kamulan, nyenit manggaman, kingalanangga. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banalay Espiritu. Antiboy sa dyan, gay, bating kamulan, nyenit manggaman, kingalanangga. Ligaya king ipat, king anak at king banalay Espiritu. Antiboy sa dyan, kamumulan, nyenit manggaman, kingalanangga. Amen. Palakpakan tala po. Dating kaya katama nga. Inginu manatili yake kayo. At kaya ka antimo. At bendisyonan ako nganing Diyos sa mayupayang totoo. Ingib pa, ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing banalami sa midaone, umen ako ngani king kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos.